Pozdrav svima, moje ime je Enis, ovo je Usura Express. U ovom videu ću vam objasniti koliko jedan dispečer može zaraditi radeći za američko tržište, naravno iz neke od naših zemalja. Imamo više vrsta biznisa i više vrsta potencijalne zarade kao dispečer, a dvije od njih su da radite za neku kompaniju ili da radite za samog sebe ili da vi otvorite svoju dispečing agenciju. Dakle, u ovom videu ćemo se fokusirati na jednu od te dvije opcije. Objasnit ću vam koliko možete očekivati kao dispečer sa iskustvom ili bez iskustva, radeći za neku od kompanija, ili da pokrenete vlastiti biznis ili da vi dispečujete nekoga ko ima svoj kamion u Americi ili nekoga ko ima neku svoju malu kompaniju, pa krenimo. Dispatching biznis je nešto što je postalo popularno u zadnjih nekoliko godina i kada smo doživjeli taj boom sa radom od kuće i kada smo shvatili da možemo raditi čak i u nekoj stranoj zemlji iako se ne nalazimo u toj lokaciji, mnoge stvari su postale moguće i mnogo ljudi je se zaposlilo na taj način. Dakle, na mojoj stranici neverstoptruck.in imate dosta stvari o dispatchingu, o trackingu, o transportnoj industriji i naravno mnogo drugih stvari, ali krenimo redom. Potencijalna zarada. Koliko novca se može zaraditi kao dispečer za kamione za američko tržište? Dakle, ako vi radite za nekoga i radite za neku kompaniju koja ima svoje kamione, vi možete očekivati mjesečnu platu otprilike između $800 i $2000. Naravno, kao i u svemu ostalom, sve ovo zavisi od vašeg iskustva, koliko sati radite i koliko posla obavljate i koje sve posle obavljate. Da li se bavite samo dispečingom ili radite još neke druge stvari za tu kompaniju. Pa evo recimo, ako ste vi početnik i ne znate ništa o dispečovanju kamiona, možete očekivati da ćete imati minimalnu platu, neko će vas trenirati, da li će to biti uživo ili će to biti preko interneta, to zavisi od te kompanije i koliko je ta kompanija voljna vremena da uloži u takve stvari. Dakle, na samom nekom početku možete očekivati otprilike jednu platu od $800. Ne znam, sada možemo raspravljati o tome je li to dovoljno ili nije, ali činjenica je da se to tako kreće. Kada malo steknete iskustva, onda možete očekivati neku platu od $1000 mjesečno, a koliko ja znam, trenutno sada kompanije koje traže dispečere na prostoru neke od balkanskih zemalja, možda čak i dalje, u nekom prosjeku plaćaju oko $1500 mjesečno. To može biti i više, naravno, dakle zavisi koliko dugo se bavite s tim poslom, koliko imate iskustva, koliko ste sposobni. Dakle, šta vi možete da ponudite. Mnogi dispečeri su ostvarili neke svoje kontakte, imaju svoje brokere s kojima radi, imaju možda čak i neke owner operatore, dakle ljude koji imaju svoje kamione i koje će oni povući za sobom u tu neku kompaniju, tako da možete u tom slučaju naravno očekivati i više od $1500. Dakle, tu smo govorili o mjesečnoj fiksnoj plati. Mnoge kompanije plaćaju i procentualno. Tu se kreće ta zarada negdje otprilike od 2 do 3% od bruto iznosa po kamionu, dakle sedmičnog bruto iznosa koji taj kamion može da donese i naravno to jest te lodove i te ture koje ste vi našli za tu sedmicu, dakle bit će vama plaćene 2 do 3% otprilike, dakle to je neki prosjek, ima tu i manje, ali ima i više procenata, dakle zavisi sve opet od vašeg iskustva i šta vi možete da ponudite. Sada trenutno, u vrijeme dok ja ovo snimam, situacija nije jako dobra u trackingu, tako da možete očekivati da će jedan kamion napraviti možda $5000
sedmično. Dakle, radi se o dry van kamionu, znači semi-trucks, to su ovi šleperi, nisu to reeferi, nisu hladnjače, nisu flatbed, znači nije ništa to specijalno, već obični dry van kamion koji prevozi suhu robu, znači generalno robu koja se nalazi unutra zatvorena u prikolici. Naravno, imamo i sedmica sada trenutno kada je taj iznos manji od $5.000, dakle zavisi od vozača, gdje vozač voli da ide, u koji dio Amerike, koliko može da radi, koliko hoće da radi sedmično i tako dalje, ali naravno imamo trenutno i veće zarade. Ali uzeo sam ovo kao neki prosjek. Znači, loše stanje na marketu znači oko $5.000 bruto zarade po kamionu za vozača. Dobro stanje donosi ponekad i duplu zaradu ili recimo nekih $7.000 do $8.000 sedmično bruto. Samim tim i vaša plata se povećava. Uzmimo kao primjer platu od 2%. Dakle, ako taj jedan kamion kojim ste vi našli lodove za jednu sedmicu za $5.000, ako napravi $5.000 sedmično, ako ste vi plaćeni 2%, znači to vama donosi zaradu $100 po jednom kamionu. Sada ako imate situaciju koja je bolja, kao što recimo smo imali prije 2 do 3 godine kada je jedan kamion mogao da napravi $7.000 do $8.000 sedmično, dakle u tom slučaju vi možete očekivati $140 do $160 sedmično od tog jednog kamiona. Sada ćemo prijeći na platu dispečera koji ima svoju dispečing agenciju ili sam radi za sebe i dispečuje kamione, da ne radi za neku drugu kompaniju. Znači, ovo je procentualna zarada za dispatching biznis. Ja preporučujem svima da naplaćuju otprilike 5 do 6% od bruto zarade po jednom kamionu. Naravno, tu imamo ljudi ili kompanija koji uzimaju mnogo manje, posebno iz stranih zemalja, recimo iz Istočne Evrope ili iz Azije, iz Afrike. Ovdje u Americi 5 do 6% je neka normalna cijena ako ste dispečer i ako dispečujete kompanije koje imaju svoj vlastiti authority, o čemu mi ovdje pričamo. Dakle, ako imate više kamiona za jednu kompaniju, onda možete recimo dati im neki deal od 5% po nekoliko kamiona ili i čak od 4%, ali to naravno slučaj da imaju više kamiona ili recimo ako radi sa hladnjačom ili sa flatbedom gdje je potencijalna zarada za vas veća, onda ja svima kažem pa možete onda uzimati onih 5%, ali 6% po meni je nešto što vrijedi tih vaših usluga koje vi pružate. Znači, to se opet zavisi od iskustva, zavisi koliko ste dobri kao dispečer i kako se ponašate, koliko ste profesionalni prema tim vozačima, da li ste uvijek na usluzi i da li oni mogu da dođu do vas kada im je to potrebno, dakle čak i za vrijeme kada vi ne radite. Znači, ponovo, loše stanje na marketu znači oko $5.000 bruto zarade po kamionu za vozača. Sa zaradom od 6% od bruto zarade, dakle dobit ćete oko $300 sedmično po kamionu. U boljim vremenima možete zaraditi i više. Šta to znači? Znači, čista matematika vam govori da ako imate jedan kamion, u tom slučaju možete zaraditi $300, ako pokrivate 2 kamiona $600 sedmično, ako imate 3 kamiona $900 sedmično i ako imate 4 kamiona $1.200 sedmično i tako dalje. Znači, u ovom našem slučaju moglo bi se reći da za 5 kamiona otprilike možete da zaradite $1.500 sedmično, ali to nije sve, dakle to nije konačna zarada, to nije konačni iznos, imate tu i troškova i nekih drugih okolnosti o kojima ćemo sada da pričamo. Znači, mjesečni troškovi za vas kao dispečing agenciju su otprilike telefon koji ćete imati preko interneta, znači američki broj telefona, mi koristimo dial pad, oni su oko $30 mjesečno. Ako želite profesionalni email od Google Workspace, na primjer, sa vašim domain imenom od vaše stranice ili od vašeg dispatching
biznisa, platit ćete $6 mjesečno. DAT board, ono što vama treba da možete nalaziti lodove i ture, je $180 i više. Znači njihova cijena se stalno mijenja. U budućnosti, ako budete gledali ovaj video, može da znači da je i malo više. Imaju oni i jeftinije opcije, ali to nije za ljude koji rade sa više kamiona, to je za ljude koji rade sa jednim kamionom. A ova što vama treba, najjeftinija opcija je da možete postirati više kamiona na jednom i da imate live updates, da se osvježava samo. To će vas koštati $180 mjesečno. TMS software, tracking management software, to vam je program u kojim vi ukucavate te lodove i ture, pravite invoice, vodite evidenciju o svemu. Dakle, to vas košta $50 i više, možda u nekim slučajima manje, ali oko $50. Naravno, to vam i ne treba. Ako već nećete ispočetka da to plaćate, možete sve raditi manuelno, u spreadsheets, kao neki Office dokument, u Excelu, u Wordu, u templates nekima koji možete naći na internetu ili čak na mojoj stranici, ali vam preporučujem neki TMS software u dogledno vrijeme. Ostali troškovi su otprilike oko $100, a tu imamo razne stvari. Ako imate svoju web stranicu, ako imate hosting, ako imate nešto za potpisivanje dokumenata, kada primate nove vozače, nešto poput DocuSign, to vam je $65 mjesečno. Dakle, ako imate nešto tako, svako ima neke stvari bez kojih ne može, na koje je navikao, tako da bih ja uračunao tih $100 u nešto nepredviđeno. Naravno, imate i porez, zavisi gdje ga plaćate, jer ga plaćate u nekoj od zemalja gdje živite, i imate godišnje troškove za vaš LLC, za kompaniju koju imate otvorenu ovdje u Americi. O tome sam pričao u jednom od mojih prošlih videa. Znači, otprilike mjesečno možete da računate da ćete imati nekih $400 do $500 troškova. To je naravno bez vašeg interneta kojeg vjerovatno imate kod kuće, ali znači računamo negdje oko $100 sedmično za troškove. Tako da dolazimo ovdje do konačne cifre i do konačnog iznosa i imamo ovdje jedan scenarij gdje imate recimo 5 kamiona koje vi dispečujete. Naravno, vi kao dispečer možete imati više kamiona, znači možete raditi sa 7-8 kamiona istovremeno, to će biti malo teško. Kad su bolja vremena možete raditi sa više, ja znam ljudi koji radi sa više, ali to puno iscrpljuje čovjeka i vremenom to već dosadi i to nije to. Posebno ako želite da imate slobodno vrijeme, ako neka želite negdje da odete nešto da uradite, onda morate imati nekoga da vam pomaže. Ali recimo da imate 5 kamiona. A na osnovu onoga što smo pričali malo prije, moglo bi se reći da možete zaraditi $1500 sedmično. Ali uvijek morate znati da svi kamioni neće uvijek voziti. Koliko god kamiona da imate, čak i ako imate 3 kamiona, a što više ih imate, veća je šansa da neko od njih neće raditi, da li čitavu sedmicu, da li nekoliko sedmica za redom, da li pola sedmice, kako već. Uglavnom, rijetko kad će vam svih 5 kamiona voziti non stop čitave sedmice. Znači, uzmimo u obzir da recimo jedan kamion neće raditi jedne sedmice, to vam odmah oduzima zaradu od $300, iako vi imate na papiru 5 kamiona s kojima radite. Recimo da još jedan kamion neće raditi pola sedmice, možda je nešto u kvaru, radionici je, ima neki termin, nešto je vanredno iskrslo i tako da taj jedan kamion možda će odraditi samo 1 ili 2 loda te sedmice, tako da vam je to odmah gubitak od $150. Naravno, to nije gubitak koji vi plaćate iz svog džepa, ali niste ostvarili zaradu koju ste mogli. I onda imamo ove troškove što smo malo prije govorili, standardne, dakle to je nekih $100 sedmično i dolazimo na konačnu cifru od $950 sedmično ako imate 5 kamiona. Znači to vam je potencijalna zarada. Ovo je ako imate svoju kompaniju, svoju dispečing agenciju i vi dispečujete owner operatore ovdje u Americi. Dakle, možete očekivati zaradu od oko $950 sedmično
sa 5 kamiona. Ovo govorim dakle kad je market loš, tako oni kažu ovdje market, kada imate dobre lodove, dobre ture i dobre markete, onda možete zaraditi puno više. Ja bih rekao možda negdje oko 1400-1500 sa 5 kamiona. Volim uvijek da budem konzervativan, ne volim da govorim u nekim ciframa. Znam da mnogi zarađuju i više ili da se hvale već ili kako već radi, ali budimo realni i možemo reći recimo da ćete imati neke stvarno dobre sedmice kada ćete moći puno više zaraditi, možda čak i $2000, ali ćete imati sedmice gdje ćete zaraditi 1000 ili manje, tako da ako uzmemo prosjek onda dolazimo do stvarne cifre. Ja sam Enis, ovo je Usora Express. Posjetite moju stranicu neverstoptruck.in gdje možete naći puno više servisa i mnogo više stvari koje bi vas mogli zanimati kada je dispatching i tracking u pitanju. Hvala na gledanju.